تماشاوانên hêja binêrin. Van rojên dawiyê hinek Kurd hene bi serê xwe diçin Şamê û li gel berpirsên hikûmeta Sûrî yên ne zêde bilind bin jî danûstandinên eşkere û veşartî dikin. Yani hin nizanim armanca wan çi ye û li pey çi digerin. Danûstandinên wan zêde ne de asta bilindan e lê danûstandinên şexsî ziyaneke mezin digihîne pirsa netewa Kurd li Sûrî. Yan wê bi yekdengî bi hev re biçin Şamê yan jî nabe her yek bi serê xwe rabe li basê siwar û berê xwe bide Şamê li deriyan bide û xwe weke nûnerê Kurd bibîne. Kî nûnerê Kurd e? Vê ji we re bêjim. Nûnerê Kurd tevgera siyasî Kurdî li Sûriye ew nûnertiya pirsa Kurd dike. Tevî kêmasiyên wê jî divê hem Kurd vê yekê bizanibin hem jî hikûmeta Sûrî vê yekê bizanibe ku kesek bi şexsê xwe bi tena xwe nûnertiya Kurdan li Sûriyê nake. Tevgera niştimanî ya Kurdî ya siyasî ew nûnertiya Kurdan li Sûriyê dike. Li Şamê Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimaniya Sûrî li gel hejmarek xelkê parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê civiye ji bo ku wan weke nûnerên parêzgeha Hesekê di Kongreya Niştimaniya Sûrî de destnîşan bikin. Di wê civînê de derdora 15 Kurd beşdar bûn. Li piraniya beşdaran Ereb bûn. Nûnerên tevgera siyasî Kurdî di nava vê civînê de tune bûn. Berîniha serokê Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimanî Hesen Dixêm ji Rûdawê re gotibû ku partî û sazî û rêxistin ji bo kongrê nayên dawet kirin. Kesên ku beşdar bibin wê tenê bi navê xwe beşdar bibin. Kesên civakî ne, rispî ne, siyasetmedarin, rewşenbîrin tevgerên siyasî beşdar nabin got. Rûdawê nerîna hejmarek xelkê Kurd girt ku beşdarî wê civîna îro bibûn. مجال چینه بو گو از مداخله بکم مپلک نویسکی مدال جنی انه چک کسکی کرد لفیدری تمثيليه كرداناكي دكتور بي محامي بي كاتب بي شاعر بي چكس بي تمثيليه كرداناكي ومدوي بالكيدجي من نویسیه انه هاجر بخوازن جارة سريكي مسألة سوري را وجدومني وينا ما في قال لي كرد دفي بارتي سياسي كردي ممثل او ممثله قال لي كردن دفي او بيناديتن وحوار بوار بيكرن انت بقرا سياسيه كردي قالك خبات وكار كريد دهي صالاده يعني كم كاس نكار يتجاوزها ابكي اوجي موجود يعني دفي دنجي واجي لي ولي حسان دن خلق دنجي واجي بكن لكن نفس الوقت ده تشكسي كرد هبه تشكسي عرب هبه منطقه ده يعني اوجي يعني بحق اوجي كاربي يعني حريتي هبك اوجي دنجي خبيجي نكار بيجي انه تنجزكش حركات سياسيه كرد نجزكش بارتي كردي شي نابت بيشتغل افانا نرتيا خوني نارين خوني كردي دكن نارين خوني نت سوري دكن يعني وك ولات سوري بارتي كردي جي رولا وانا برمزنه وينو نرتيا ملت كرد بكن جبر بارتي سياسيين وكم قد جداهيا كاري سيفيل ورخصني سيفيل وكسايتي وبارتي بونيه جهف برمزن هي في مرول وينا اغهدار وين لا تمثيل كردا اكيد نابي يعني نكارن يعني بالنهايه هاتنا بنافي خو هاتنا بنافي الشريحه هاتنا حتى نا بارتي بنجي يعني بس بنافي الشريحه هاتنا تالي بنافي خو هاتنا خوازن قهداري بكنج لجنه ب وتشي بمؤتمر هاني وتشاوا ب يعني بروجي بيش بين ممكن انه باحزاب الرونين بسياسيه الرونين اجى الشريحه مظن مسؤولين الشعب قامش لي او الشعب يحسك بشكل عام سيد فيدي دارت حاضر بوي نون ارتيا كردان لكن قوتن كي اكيد نون ارتيا كردا بارتي سياسي كردي هنا يعني بري ديرو حتى سوريا افابه بارتي سياسي كردي هن سراردا سوريا او نون ارتيا كرداتكن وطيبت كسن ايرو يكريزيا كردا الهفكرن كردا تشببه او كسن در كيفن جويه كريزي او نون ارتيا كردا بكن الفادي دارا الفا كونغري تشببن